Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje like ivideo bese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ivideo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors akhona-ke kuyona-ke i-Betway Premiership sokubhekela laphaya kuzona-ke ey'kaMagebhula i-Orlando Pirates kunomdlali engike ngabika ngaye-ke phambilini ukuthi-ke Orlando Pirates iyamfuna uPrince Ndlovu waseZimbabwe oke wazilolonga ne-Orlando Pirates laphana-ke ngonyaka ka-2023 ngeke ngezwa kuthiwa-ke i-Orlando Pirates isimfuna back, kodwa-ke okuvelayo njengamanje kuthiwa-ke laphana-ke iqembu okuyilona agijima-ke kulona laphana-ke i-Highlanders FC ngathi-ke idimanda imali-ke engango-15 million. Ngicabanga ukuthi-ke i-Orlando Pirates ngokuyazi kwami ayizukuyi-entertainer leyo, ngeke ize ikhone ukuthi-ke imthenge lo mdlali-ke, kodwa yona ibifuna nje ukumnika i-chance ukuthi-ke azoyibonakalisa adlalele-ke iqembu elikhulu kwi-Betway Premiership. Ngicabanga ukuthi-ke ibhakabhaka lizohoxa kulo mdlali unless if bengehlisa mhlambe-ke i-price ibe less than u-10 million. Orlando Pirates-ke izobe isikhona-ke mhlambe ukuthi-ke imsayinise, kodwa-ke ngoba esabiza imali engango-15 million, hayi cha, i-Orlando Pirates-ke ngiyibona izohoxa-ke. Ngifisa ukwazi ukuthi kuthini ukuphawula kwakho, ungakhomenta kwi-comment section, ulike ivideo, usubscribe kwi-channel uma ungasubscribile. Mina nawe asihlangabezana kwivideo elandelayo, nisale kahle.